Yes, twongeye kubasuhuza, twongeye kubaha ikaze hano kuri Stream Africa, twongeye kubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zanyu za buri munsi. Turi ku mugoroba rero itariki na ebyiri ukwezi ni ukwa gatanu ndetse umwaka ni 2026, tukaba tubahaye ikaze irambuye cyane ku makuru akomeye cyane tugiye kuba twabagezaho muri uyu mugoroba wo kuri uyu umunsi wa gatandatu. Reka twizere ko weekend iri kugenda neza aho muri hose mu nce zigiye zitandukanye. Turagarutse rero nk'ibisanzwe, kandi iyo tugarutse nta kindi tuba tuzanye uretse impamba z'amakuru akomeye cyane. Nk'ibisanzwe mugiye kunyemerera twinjirane ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twinjirane ku kibuga cy'imirwano, turebere hamwe uko situation ihagaze muri kano kanya ndetse muri aya amasaha. Nyuma tudatinze mu magambo menshi, amakuru dufite ari kutugeraho biravuga ko mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba muke, amakuru mashya twakiriye nonaha ndetse ni amakuru aturuka mu gace ka Rugushwa, kakaba ari agace gaherereye muri Mwenga. Amakuru twakiriye aravuga ko intasi zikaba n'abarwanyi b'umutwe wa 23 bafatiwe muri ako gace ndetse ka Rugushwa, mu gihe bari bagerageje kuhinjira mu buryo bw'ibanga basanga abawazarendo baryamiye amajanja. Aya makuru atangajwe n'abaturage ndetse n'abagize umutwe witwaje intwaro w'abawazarendo bakomeje kwigaragaza mu bikorwa byo gufasha ingabo za leta guhangana n'imitwe y'inyeshyamba ndetse ikorera muri aka karere. Nk'uko amakuru yibanze abigaragaza, izi ntasi zikaba n'abarwanyi ba 23 binjiye muri aka gace ka Rugoshwa biyoberanyije nk'abaturage basanzwe, bambaye imyambaro isanzwe kandi bakora ibikorwa bisa n'iby'abasivile kugira ngo batagaragara nk'abasirikare ba 23. Biravuga ko bari bafite intego yo gukora iperereza ryimbitse ku miterere y'umutekano w'aho hantu, ndetse ngo bari mu mugambi wo gutegura ibitero ku bawazarendo bagamije kubaka aka gace. Niyo mpamvu bari bahisemo kuza kuhaneka. Amakuru nanone aturuka ku bagize wazarendo aravuga ko abo bantu bafashwe nyuma y'uko hari abaturage bagize amakenga ku myitwarire yabo, bakabona itandukanye n'iy'abandi baturage basanzwe, ndetse byavuzwe ko bamwe muri bo batari bamenyereye ururimi rw'aho hantu, abandi bakaba bagaragazaga imyitwarire itari isanzwe, bituma bikekwa ko hari icyo bihishe inyuma. Nyuma yo gutahura ayo makuru, abawazarendo bavuga ko bahise batangiza operasiyo yo kubafata, ndetse bafashijwe n'amakuru yihuse yatanzwe n'abaturage bemeza ko iki gikorwa cyagenze neza, ko kandi abaketswe bose bashyikirijwe inzego zibishinzwe kugira ngo hakorwe iperereza ryimbitse. Umwe mu bagize wazarendo rero utashatse ko amazina ye atangazwa ku mpamvu ze z'umutekano, yatangaje ko ibikorwa nk'ibyo byo kwinjira mu bice bituwe n'abaturage mu buryo bw'ibanga biri kwiyongera muri iyi minsi. Yagize ati "Turimo kubona uburyo bushya bw'inyeshyamba bwo kwinjira mu baturage bakiyoberanya nk'abasivile, ibi bituma bigora kubamenya, ariko turimo kongera imbaraga mu kurinda abaturage no gukorana nabo mu kudahura abakekaho ibikorwa by'umutekano muke." Yakomeje avuga ko ubufatanye hagati y'abaturage n'abarwanyi ba wazarendo ari ingenzi cyane muri iki gihe, kuko aribwo ubutumwa bumenyekana vuba, ndetse abantu bakekwaho ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ku rundi ruhande, abaturage bo muri aka gace ka Rugushwa bagaragaje impungenge z'umutekano wabo, bavuga ko kuba inyeshyamba zishobora kwinjira mu baturage mu buryo bw'ibanga bituma ubuzima bwabo burushaho kujya mu kaga. Umwe mu baturage yagize ati "Ntitukimenya uwo twizera n'uwo tutizera. Hari abantu baze bavuga ko ari ubucuruzi cyangwa se abacuruzi cyangwa se abahinzi, nyuma tukaza kubumva ngo ni abarwanyi. Turasaba ko ubuyobozi bwadufasha kurushaho kuturinda, ndetse ibi bije byiyongera ku bindi bibazo by'umutekano bimaze igihe bivugwa mu burasirazuba bwa Kongo, aho imitwe itandukanye yitwaje intwaro ikomeje guhangana n'ingabo za leta, ndetse rimwe na rimwe igakoresha amayeri yo kwinjira mu baturage mu ibanga. Abasesenguzi mu by'umutekano bavuga ko uburyo bwo kwiyoberanya nk'abasivile ari bumwe mu buryo
uburyo bukoreshwa cyane n'imitwe y'inyeshyamba kuko bubaha amahirwe yo kugera mu bice birinzwe cyane batagaragaye. Ibi bituma rero inzego z'umutekano zisabwa kurushaho gukaza ingamba ariko kandi zikarinda kuba ngo zahohotera abaturage. Ku bijyanye n'inzego za leta, kugeza ubu ntiharatangazwa ku mugaragaro amakuru arambuye ku bijyanye n'aba bantu bafashwe, haba ku mubare wabo, inkomoko yabo cyangwa se ibihano bashobora gufatirwa. Icyakora amakuru ava hafi y'inzego z'umutekano aravuga ko iperereza rikomeje kandi ko hashobora gutangazwa amakuru arambuye mu kanya kari imbere. Hagati aho ibikorwa by'umutekano birakomeje kongerwa mu gace ka Rugoshwa no mu nkengero zako, aho amarondo yongerewe ndetse n'ingamba zo kugenzura abinjira n'abasohoka ziri kurushaho gukazwa. Abaturage bakomeje gusabwa kuba maso, kwirinda gutanga amakuru ku bantu batazi no gukomeza gutanga amakuru ku gihe ku nzego zibishinzwe mu rwego rwo gufasha gucunga umutekano wabo. Muri rusange iki kibazo kigaragaza ko umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ugikomeje kuba ingorabahizi ndetse ko hakenewe ubufatanye bw'inzego zose zirimo abaturage, ingabo za leta n'indi mitwe yifasha kugira ngo habeho ituze rirambye. Ni mu gihe kandi hakomeje gusabwa ibisubizo bya politiki n'ibiganiro hagati y'impande zitandukanye, kuko bamwe mu basesenguzi bemeza ko igisubizo kirambye kitazava gusa mu mbaraga za gisirikare ahubwo gisaba n'ubushake bwa politiki. Hanyuma twinjire mu yandi makuru nanone ari kutugeraho tukiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Andi makuru atugeraho ku itariki ya 28 muri uku kwezi dushoje kwa kane mu mwaka wa 2026 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hatanzwe inkuru zikomeye ku mutekano igaragaza ko hashobora kugabwa igitero cyihuse n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ririmo 23 nk'uko bigaragara mu nyandiko yizewe rero yarebwe n'abanyamakuru. Umutwe witwa FADECO, Force d'Autodéfense Congolaise, watangaje ko hagaragaye ingendo zidasanzwe z'ingabo mu midugudu ya Magunda na Ruminuko iherereye mu gace ka Mwenga nko ku ntera y'ibirometero 60 uvuye mu mujyi wa Uvira. Aya makuru avuga ko ibyo bice bishobora kuba byifashishwa nk'aho izo ngabo zirimo kwiyegeranya. Iyi raporo ikomeza ivuga ko iri huriro ry'ingabo ririmo abasirikare ba M23, umutwe wa Red Tabara ndetse n'imitwe yatwirwaneho rishobora kuba riri gutegura igitero kizibanda cyane ku bice bya Remera na Bijombo. Intego yaba iyo guca mu birindiro by'imitwe yitwaje intwaro yitwa VDP cyangwa se Volontaire pour la Défense de la Patrie, bagakomeza berekeza mu mujyi wa Uvira. Nanone aya makuru agaragaza ko ibyo bikorwa bya gisirikare bishobora kugira ingaruka ku rwego rw'akarere, cyane cyane ku gihugu cy'u Burundi gihana imbibi n'icyo gice. Mu rwego rwo kwitegura, FADECO yasabye ko ingabo za leta ya Kongo FARDC, imitwe yitwaje intwaro y'abaturage izwi nk'abawazarendo ndetse n'ingabo z'u Burundi ziri muri aka gace kongera ubwirinzi no gukorana bya hafi mu guhangana n'iyo mpamvu y'umutekano mukeya. Abayobozi b'inzego za gisirikare baraburira ko hari ibyago byinshi ku baturage, haba abatuye mu byaro ndetse no mu mujyi wa Uvira. Basabye abaturage gukomeza gutuza ariko bakagira n'amakenga, banasabwa gukorana bya hafi n'inzego z'umutekano kugira ngo barinde ibishobora kubagiraho izindi ngaruka. Hanyuma rero mu yandi makuru, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahawe umwanya muri Loni wihesha ububasha bwo kwitambika u Rwanda mu kohereza ingabo zo kubungabunga amahoro no kurufatira ibihano bikakaye. Kuwa kane tariki ya 2 Mutarama mwaka 2026 ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye Loni i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habereye umuhango wo kuzamura amabendera y'ibihugu bitanu byatorewe kuba abanyamuryango badahoraho b'inama y'umutekano ya Loni, birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bahrain, Colombia, Letonia ndetse na Liberia. Uyu muhango wafashwe nk'intambwe ikomeye ku rwego rwa diplomasi mpuzamahanga, aho ibihugu byinjiye mu rwego rufite ububasha bukomeye ku isi mu gufata ibyemezo bijyanye n'umutekano, birimo kohereza ingabo zo kubungabunga amahoro, gushyiraho ibihano no kuyobora ibiganiro bigamije gukemura amakimbirane. Kwinjira kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi nama byahise bishyira mu itsinda ry'ibihugu bya Afurika bizwi nka A3 bihagarariye inyungu z'umugabane mu nama y'umutekano, aho ikorana na Liberia n'ikindi gihugu gisanzwe kirimo. Iri tsinda rifite inshingano zo guhuza imyanzuro ya Loni y'ubumwe bwa Afurika
gufasha no gushyigikira ibisubizo birambye ku bibazo byugarije Afurika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba yagaragaje ko uyu mwanya ufite uburemere budasanzwe ku gihugu cye. Yagize ati iki ni igihe cy'icyubahiro ku gihugu cyacu ariko cyane cyane ni igihe cyo kwiyemeza gukorera amahoro, ubutabera ndetse n'ubufatanye mpuzamahanga. Yongeraho ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izakoresha uyu mwanya mu guteza imbere diplomasi ishingiye ku biganiro no ku bufatanye bw'ibihugu byinshi. Cyakora nubwo ibi byishimo bya diplomasi bigaragara, kwinjira kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi nama byazamuye ibibazo byinshi mu basesenguzi bakurikiranira hafi politike mpuzamahanga, cyane cyane ku bijyanye n'ingaruka bishobora kugira ku makimbirane akomeje mu karere k'ibiyaga bigari. Bamwe basesenguzi bemeza ko uyu mwanya ushobora guha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ijwi rikomeye mu gusaba ibihano cyangwa se gushyigikira imyanzuro ishobora kugira ingaruka ku bihugu birebwa n'aya makimbirane harimo n'igihugu cy'u Rwanda. Nubwo abanyamuryango badahoraho rero ndetse badafite ububasha bwa veto, uruhare rwabo mu biganiro no mu gutora imyanzuro rukomeje gufatwa nk'ingenzi cyane, ndetse ibyatumye havuka impaka ku bushobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo gukoresha uyu mwanya mu buryo bwa diplomasi yubaka aho kuwukoresha nk'igikoresho cya politiki mu makimbirane ifitanye n'ibindi bihugu byo mu karere. Hari impungenge ko mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano mu burasirazuba bwayo, ishobora gushyira imbere inyungu zayo bwite aho kugaragaza inyungu rusange z'umugabane wa Afurika. Nubwo bimeze bityo, hari n'ababona uyu mwanya nk'amahirwe kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo gusobanura neza ibibazo by'umutekano bihari, gusaba ubufatanye mpuzamahanga bufatika no kwerekana ko diplomasi ishobora kuba inzira nyayo yo gukemura amakimbirane amaze igihe kirekire. Iyi ni inshuro ya gatatu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye kwicara muri iyi nama y'umutekano nyuma y'izindi nama zabayeho mu mwaka w'1982 ndetse n'umwaka w'1983 no mu mwaka w'1990 ndetse n'1991. Ibi bigaragaza ko iki gihugu gikomeje kwiyubakira izina mu ruhando mpuzamahanga n'ubw'imbere mu gihugu kigihanganye n'ibibazo bikomeye by'umutekano. Kwinjira kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi nama bije mu gihe isi ikomeje guhura n'ibibazo by'intambara n'umutekano muke, bityo bikaba bisaba ubufatanye bukomeye bw'ibihugu byose ku ruhande rwa Afurika. Aya n'andi mahirwe yo kongera ijwi ryayo mu gufata ibyemezo bikomeye ku rwego mpuzamahanga. Gusa ikibazo gikomeje kwibazwa n'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izitwara muri iyi manda. Ese izaba umuhuza w'amahoro n'ubwumvikane cyangwa izifashisha uyu mwanya mu gukomeza guhangana n'abakeba bayo mu buryo bwa politiki? Amaso y'isi yose cyane cyane akarere k'ibiyaga bigari akomeje gukurikiranira hafi uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izakoresha uyu mwanya n'ingaruka bizagira ku mutekano, diplomasi n'ubufatanye mu karere no ku isi muri rusange. Ngayo amakuru twari tubafitiye muri uyu umugoroba. Reka tubashimire cyane tubabwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza kabisa. Andi makuru nakagaruka tuze kongera kwibanira ku isaha ya mu gitondo.